G'day, welcome to Ben and Martin Golf School. What we're going to share with you today is one of the top secrets kept by tour professionals. We're going to show you how to hit the fade and draw. Martin. Dobrý deň, v dnešnom dieli sa budeme zaoberať hrou, respektíve úderom, ktorý sa volá fade a draw, takže dávajte veľký pozor. So what I will be showing you now is to hit the draw, and I think 80% of amateurs struggle to hit the draw. So first of all, we're going to aim the club face at where the ball must end, which is basically the flag. We're going to aim the feet to where the ball needs to start, which is more to the right side. And then we're going to swing on the line of your feet. So the club face aim at your target, the feet aim at where the ball needs to start, and then we swing on the line of your feet. By swinging on the line of your feet, we're going to create the side spin and we're going to get the perfect draw. So I'll be showing you now. V prvom rade veľa golfistov si mýli slice s fadeom. Nie je to celkom tak. Fade síce vyštartuje zľava doprava, ale skončí v cieli. Na to, aby ste dali perfektný fade, potrebujete dodržať 3 základné veci. A to je, keď meríte normálne na svoj cieľ a špičky nôh vám idú presne rovnobežne s touto rovinou, mierne pootvorte svoj postoj. To znamená, na špičky budete mať mierne pootvorené. Keď založíte palicu za loptu, mierne pootvorte líc palice. Pokiaľ budete mať ľavé rameno v absolútnom relaxe a zahráte veľmi uvoľnenú ranu, verte tomu, že to bude nádherný fade. Teraz vám jeden ukážem. Hope you enjoyed our series about the fade and draw. Go and try it next time you go out on the golf course. Ak sa vám do dnešného dňa nepodarilo znižiť svoj handicap, fade a draw vám možno k tomu pomôže. Pokiaľ nie, viete, kde nás nájsť. Dovidenia. Dovidenia.